What's up guys? Welcome to Learn and Explore. من راستیم خوشحالم که گرامراتان لویدیوی کیندا. ام ویدیویا بشی 15 زنجیره ویدیوی دوشه گرینگ فیر با. اگر هر بابتك نابلا گرینگ که دوشه گرینگی لسب کم لکومنت آگدانم کنم منیش حالیم که ویدیو لسب کم. ویدیو رومان تابت به دوشه درباره ایشوکار. با اکثر دست بکنو یکم موشمان employee, employer, employee, employer. Employee واتا فرمانبر. Employer واتا خاونکار. من بس توی که کسی که خاونی ایشک بید. یعنی کسی که کمپانیا که هی خوی بید او بیوترید employer. بون منا لم رسه علین he is an employee at the company. He is an employee at the company. واتا او فرمانبره لا کمپانیا که. Employee واتا فرمانبر. وشي دوم manager. Manager واتا بريوبر. Manage واتا بريوبردن. Manager واتا بريوبر. بون منا علين the managers are discussing ways to increase sales. The managers are discussing ways to increase sales. واتا بريوبركان. The managers واتا بريوبركان are discussing ways گفتگو لسر رگاکان اکن to increase sales بو زیاد کردنی فروشتن. اما لیره یاد دیاره لکوبونو یکانو باسی او اکن که چون بتوانن فروشی کمپانیا کن زیاب کن. discuss واتا گفتگوی اکات یعنی باسی اکات. manager واتا برایوبر. سیم موشا salary. salary واتا موچه یعنی معاش. بون منا علین don't ask about people's salary. Don't ask about people's salary. واتا پرسیار لمعاشی خلق مکم. یعنی پیما لی معاشی چندو نازم بشتن. وشی چوارم profession. Profession واتا پیشه. بون منا علین the man does not like his profession. The man doesn't like his profession. The man does not like his profession. واتا پیاوکا حزیل پیشکی خوی نیه. Profession واتا پیشه. وشی پنجم leave. Leave واتا مولد یان اجازه. بون منا علین the manager is on leave so the employees are leaving the company at 3 o'clock. The manager is on a leave. واتا مدیرکا یان برایوبرکا إجازة يعني نهاتو تو بدام. So the employees are leaving the company at 3 o'clock. بويا فرمانبركان لساعات 3 كومبانياكا بجي اهلن. ليريا leave بمعنى بجي هشتندد بلام لبش يكمي رستكيا the manager is on a leave. ليريا leave بمعنى مولت ورگرتن يعني إجازة دد. واتا مديركا نهاتو بدام يعني مديركا إجازة بويا فرمانبرکان ساعت 3 ارونو یعنی ساعت 3 کمپانیا که بجی هلن دیاره که مدیره که نهاتو امانش به فرصت یعنی زنی و خواه اندزی و دو. رسته ششم unemployment. Unemployment واتا بیکاری. Unemployment واتا بیکاری. بون منا علین the unemployment rate is decreasing in Kurdistan. The unemployment rate is decreasing in Kurdistan. واتا رژه بیکاری لکمبونوه لکردستان. The unemployment rate is decreasing in Kurdistan. واتا رژه بیکاری unemployment rate واتا رژه بیکاری is decreasing لکمبونوه in Kurdistan لکردستان. وشی حوتم hire. Hire واتا ور اگیرت لشنک یان دا امزرت. بون منا علین the woman is very happy because her friend got hired at her company. The woman is very happy because her friend got hired at her company. Afretaka zor dulkhosha because her friend labaroy haureki got hired at her company. La kompanya ki au damazra. Wushay hashtam fire. Wata derkidin. Hire wata wargiran la kompanya kan la shenek. Fire واتا درکردن.
The manager fired the employee due to bad performance. واتە مدیرەکە یان بەڕێوەبەرەکە فەرمانبەرەکەی دەرکرد بەهۆی خراپی لە بەڕێوەبردنی ئیشەکانیە یان بەهۆی خراپی لە جێبەجێکردنی ئیشەکانیە. وشەی نۆیەم public sector. Public sector واتە کەرتی گشتی یان کەرتی حکومی. بۆ نمونە ئەڵێن the pension in the public sector is good but the salary is very low. The pension in the public sector is good واتە تەقاوتی لە public sector واتە لە کەرتی گشتیە is good واتە باشە. pension واتە تەقاوتی. The pension in public sector is good تەقاوتی لە کەرتی گشتیە باشە but the salary is very low بەڵام معاشەکەی زۆر کەمە. دێم وشە private sector. Private sector واتە کەرتی تایبەت. بۆ نمونە ئەڵێن there are more opportunities in the private sector for new graduates. There are more opportunities in the private sector for new graduates. واتە هەلی زۆرتر هەیە لە کەرتی تایبەتە بۆ ئەو کەسانی کە تازە تەخەڕوجیان کردووە. There are more opportunities in the private sector for new graduates. واتە ئاسانترە کە لە کەرتی تایبەتە ئیشان دەست بکەوێت وەک لە کەرتی گشتی. بەم شێوەیەش ڤیدیۆڕۆمان کۆتایی هات. ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدبوو لایک بکەن و ئەگەر بەدڵیشتان نەبوو دیسلایکی بکەن. هەتا وەک ڤیدیۆ داهاتوو خواتان لەگەڵ.